ro sungula ku va na endlelo ra mixaka lowu ra ku susa president exitulwini eka Afrika-Dzonga hi xidemokirasi. Leswi swi va swi huma eka xiphemu xa 89 xa vumbiwa lexi tirhanaka na mhaka ya mixaka lowu. Vavangi ra African Transformation Movement lava nga sungula mhaka leyi va amukela ku sungula ka ntirho wa ku ringeta ku susa president exitulwini. As the ATM, we call on the panel to take advantage of the hard work that the ATM has done. The ATM has already provided irrefutable and credible evidence, including supplementary evidence, which will make the work of the panel easy. Eka xiringanyeto xa vona xa ku susa president, ATM va vula leswaku president u tsandzekile ku sirhelela na ku hlonipha vumbiwa. Leswi mayelana ku phangiwa hi 2020 epurasini ra Ramaphosa ra Phala Phala laha ku nga yiviwa mali ya tidolara. Va nga ri koxa leswaku president u kule milawu ya ku cinca mali ya le handle laha a fanele a tivise banginkulu ya tiko loko a nghenisa mali ya le handle laha tikweni. Va vula leswaku Ramaphosa u pfumerile ku ri ku yiviwe mali ya le handle kambe a papalata ku hlamula ku i mali muni na ku yi fike njhani laha tikweni. ATM va tlhela va vula leswaku a nga enganga kahle eka xiboho xa yena xa ku yimisa musirheleri wa vaaki advocate Busiwe Mkhwevana endzhaku loko a rhumeriwe swivutiso hi yena mayelana na mhaka ya Phala Phala. Ofisi ya president eka nkarhi lowu nga hundza va vule leswaku mali leyi nga yiviwa a ku ri ndzalo kusuka eka ku xavisiwa ka swiharhi naswona va kanete ku ri ku na xo biha lexi president a nga xi endla. The president is awaiting communication from the panel inquiry. Once that communication is received, the president will fully cooperate with that process as he has indicated. The president has not initiated that communication. The process is the president will be conducted through official channels by the lead in that panel, and the president will respond accordingly. Vativi van'wana va tipolitiki va vula leswaku swihehlo leswi swi ta tshama swi ri enhlaneni wa Ramaphosa hambi o basisiwa. These are the charges that even if you pick them legally, they still remain politically a problem throughout your term, because it's not just about the legalities of it as to whether or not the president will be found guilty. The reality is the president has had to answer to such kind of serious charges. Xiringanyeto xa ku president a susiwa exitulwini xi lava nseketelo wa xambirhi xa nharhu wa tivhoti ta swirho swa palamende ku ri xi humelela.